Hello, Nkio, Youth Department, Village Council. Zai kalau ke bam lain tu mesti deh nang nuina anu tu hospitality. Pejen kai be bijek na pibang na tu za anu go starting mai na tu na mai rat sang ba. Ending day rat sang ba. Anu za re rabar lain nang nuina gine do te sara do tingge kham kai be bijek na mesti deh. Anu ina nuina hanga ma peru ra gale selu sido peja nai rama. Solung hang bagi peja na ram do rana hing namai ben nam chang rang ga peja rana hing namai gulei ba gulei zai na peja hing nam gai ba chang lo na ram Nkio new Nkio melei na zai na again nam date za bam len chu mi sui sang de nang ni na anu chu anu film shooting te wong ga te ja dui ja anu nu chu te ro sang lai se chu do nang ni ani ka re ba chi lu beje ga nang ni go support peja bam be jing na to ke de le rang dai ja peja rana na ram ma da ga hing nam gai ba chang lo I would like to say to the millions of people out there. Action! Video bang bấm này tuyển của tụi mình. Có tụi mới tụi thế. Cái gì mà thôi em? Ít video bang bấm này để tìm một tụi giờ. Nâng sai phải tìm quá, nâng có sự ra này. Kim là về. Kim là bùi. Kim là Không mà cái này để bảo nó rạc chân rồi nè. Mà cái này không mà cái này vào rồi. Mà cái này thằng nào mà răng con nói, yêu của một chân đâu. Con. Cô mà move tới sao mày? Má tao move. Grab the long shot. Bây giờ này, rồi cái chỉ lăng bữa shooting tới tại sang nó dây club bữa đó nằm bữa dây u, kí lông nó dây vậy đó này, lên bữa cái scene, lên bữa cái scene tới rồi ông ba dây ta pa mốt ta đó, bên này kia em lăng đi men tới liệu, để pro tới mà này kia, này lấy mi quỳ máy nó băng của mấy quỳ con đi, lùm dây thì qua lùm mặc đây, các kia, tụi tây ba các kia là tiếp bạc tay của lo. Era lusu re. Day 8 shooting of a film. Day 8. So, namai ja anui ai ja ningu ninga anui ko namai sutu rang jena ninga ta changlu la da. Ai ja cameraman pe ja pitop ka chiba. Kai lu za pa pitop kai lu za je pulung ma ning kam ning lung ma gyora chang be ning ko ma gyora chang ne pa kai lu gi ku da. Ai ja po da. Ui ma me de ai ya po ma ka. A selak da. I de selak ma ka. Po ning ja pa li ba ka se be de. Ma sa sa da do ti ko de ni. Nkio nai Nkio de de he. Galaxia pe te te ile ya. Galaxia sia wang da. Sa nu go continue te ja shooting te ta la ru len. Kakak i scene upload tu le sini bisa sudah suna apa guna namai day 8 cang di biga anu igu shooting dia kam mereka ada in kita lamui zaina anu apa village live guna do buita na namai hafta this week we will try to finish it local seri tinggal ada jadi ko ini boy ke sini sana Atem pegala ini boy. sabar Ting riu am bây shooting tu rồi là sẽ giờ hai hôm nay nè hôm nay làm quên nè Mr. Panda is here. Come on, look at me, brother. Yeah. With the angry face. Come on, Papa. Introduce yourself and few license. Come on. From
Ah, that's good, man. Just like this, a fire we made with bamboo and the river. Come on, brother. Yeah, we have a night party, picnic, about a film crew member. Yeah, how do you feel about this picnic tonight? It's too good and too not too bad, but too good. Just come on. I'm serious. I'm serious. Lot of leeches. I have killed 2 leeches. Okay. Now since the RRR. Yeah. I like the IRR. Okay. I'm sorry, I've been singing too much. So anyway, it's fun. It's going to be more fun. Like rocket. Thanks, bro. Please subscribe. Come on, miss. Yeah. Yes. So Today can we you? went out for our picnic Okay. at midnight. Actually, this is already midnight. Yeah. Okay. That's no problem. You We can just went talk out about for some continue. fun, huh? Yeah. Actually, Yeah. And this very moment we are here for a picnic. You know? Okay. We're so glad to be here in near the riverside. Come here and making ripui. Yeah. Making ripui. We are gonna roast it. Roasted tonight. Yeah. सिचुएशन ऐसा है रास्ते पे गाड़ी टायर पंक्चर हो गया फिर वहाँ पे रेस्ट करने पारा हम लोग Nkio से 5:30 बजे को निकला था लेकिन अभी तो कितना हो गया 9 पार हो चुका है लेकिन ड्राइवर से किया नहीं है गाड़ी का प्रॉब्लम है रास्ता का प्रॉब्लम है सो जल्दी से जल्दी रास्ता बना लीजिएगा नहीं तो सब्सक्राइब नहीं करेगा Radu ka tu lah dah. Welcome back. Nkio solo từ đầu lên, xin chào tàu lên. तो रास्ता किसे बना लिया गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड इसको रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है जल्दी बना दो ruban de midida aja ko ka de pi me so ke mi ba ko so do la so no ina ala de midida to ko da ala no si ni to de to de alle le ku di ne ko ne ba de ba ga da ke Check pada lu udah biana tagarang le kon leaders khana se organization khana se Morompa sahibi Morompa region kuribi ekilote itu students khana se summer vacation karne bosi aina aro aji tahan return cha ase class karne lebi rasta ini ka hoise kole to school jala bi bishi duk pable ase medical hole bi bemar khan hole bi bishi duk pable ase alo bhavna kuri sabe apni khan bi dongal khan South Khan in charge khan kun responsible lovely ase banala ki la area la development la cooperation to public khan full dible ase ना बनाले ना होबो na पता बना लो भी education bemar khan alag alag ki lage ile rasta ini ase kole to kitia bi aile na ho so please makhala prayer ase leaders khan hole bi kun hole bi ini morom pra sai dibi morom Jalu ke pਹੁंচিলে আপনি কিমান দিন থাকি গেনা ওখা যাবলে আছে আমি চলো কেতে আজি ঘুমাবলে পারিলা ঘুমাবো হ্যাঁ চকুরে পাইলে আজকে গেলে তো হোটেল তো কি লা হোটেলতে থাকিব কোয়া তাই না বুকিং তো কৰি দিছে বলা আমি গেতে শাদি কে কই দিছে হ্যাঁ আচ্ছা তামোল আছে Ay, siapa tu le? Nang tu ramai ni. Amne ke mana asal kau? 这样不大难的 Amne ke mana asal? Mar我看到这样让我来没啦不是的 Boleh ramai lah tu. Sema kau pada sana asal tu. 我也没什么没记得了是 Ada kau dah jawab lah asal. 这parile ko ko ta se pure pure আছে Oh ya, ada tu memang hal dia. রাস্তা এসে পেছে আমি দে
lagi ya. Thank you so much for watching our video. If you don't subscribe yet to our channel, please do subscribe and share the video with your friend so that our family member will be increasing day by day. Your support is very much important. So bye bye, see you in the next video. Till then, take care. Love you all. Mwah.